پاشینێز مەهونی وەکێ لەسەر ئەمزەکردنا ڕێکەفتنا دهۆکێ و دژڤینێکە گشتیدا هات لەدارخستن لە باژارێ قامشلۆ ئەنجومانە نەشتەمانی کورد لە سووریێ دداویە ڕوونشتنێک درێژ کرد 10 دەمژمێران 12 نونەرên xwe بۆ pêkanîna lêvegerek siyasî Kurdî ragihandin. هات دیارکردن کۆدڤێ ڕوونشتنێدا و پاشی شۆپاندنا ڕەوشە سیاسی ئاگشتی و ڕەوشە هەرێما کۆبانێ سێ نونەر بۆ pêkanîna lêvegera siyasî Kurdî hatin hilbijartin. Yek ji Partî Dîmokratîk Kurdistanê Sûriyê û du kesên serbixwe lê pêkanîna hilbijartinan bû cihê nerazîbûna endamê emaneta giştî û nûnera jinê di Enkesê de Doktora Şehnaz Yûsif a gotpeywendiyekê de li ser rêya telîfonê ji Orient News re ragihand ku dûrxistina jinê ji lêvegera siyasî tiştek plankirî bû ji aliyê partiyên siyasî ve. Em wek Kurdê êzidî me da'wa gota xwe dikir wek em hatibûn vê encûmanê bi gota me da'wa gota xwe lêvegera siyasî dikir wek di bawerî me dimedîn û ev lêvegeriya siyasî wê sivê destûrekî deyne wê eqdek ijtimacî deyne dorta Kurd û dorta Kurd û mukewwenatê Rojavayê Kurdistanê. براستی هنکی هنک دم خواه هنک وقت خواردی ام داوی کاشتن چارەسەری هێژایە لەبیرخستنێک و ئەنکەسێ دەبێ جڤینێدا ji bilî her 12 nûnerên xwe yê lêvegera siyasî her sê nûnerên serbixwe yên ji dervî encûmanê dabeş kirin li ser nûnerê Kurdên êzîgî wek Kota û li ser nûnerên herêma Kobanê û herêma Efrînê. Bi rastî nerazîkirinek heye تكتلك من مرد حسياها هو اللي مخابن مؤخرا انتخابه وحلق ديمقراطي بو دكس سرقه دهكس بارتيان بو كان بريالا ايرو مثلا جمالي دي شو اللي بقري انا قاسبه من نامه بشين تقدمي ونري مشو اللي بقري آمدن تزانين كو ابل وغرا سياسي ا كرد الگوري ريكفتنا دهوكي شسح اندامي بيكتي 12 ئەنکەسێ و 12 تەفدەمێ و 6 کەسێن سربەخواش دەروی بە هەردوو چارچۆڤەیەن سیاسی. جانۆ شاکر ئۆریەنت نیوز قامشلۆ.